It was really well organized, and I really enjoy how everybody puts so much effort in it and into safety and also into the driving experience. So yeah, really funny and a memorable experience for sure. I think that the most demanding part is the first aid assistance, because we really have the responsibility to save lives. It demands a lot in certain times. Have the driving experience, but please keep safety first, because yeah, it's the most important thing. Without it, everything can go wrong. Največja vrednost tega je sigurno mobilizacija čim večjega števila mladih voznikov. In skozi ta sistem seveda se vedno nekaj novega naučijo, so nek zgled drugim, na koncu koncev pa tudi z temi nagradami postajajo neki vzorniki. Mislim, da se je prireditev prijela in to navdušuje, da so nas tudi zunaj prepoznali in tako, kot smo danes slišali, bomo imeli kar nekaj posnemalcev. I'm very impressed of the skills of the young drivers coming here testing what they can do and how safe they can drive in traffic. And it is very important for road safety in the countries in Europe and all over the world that you have safe drivers, and in particular that the young people learn how to drive safe. And by making national contests where the best from the countries come together, then you can have a spreading effect, and then you could have ambassadors in each country and have ambassadors in other countries. So the potential is there to create a big international event, and it's important in all countries that we learn young people to drive safe in traffic. Projekt kot tak je izredno zanimiv in seveda dobrodošel sploh pri mladih voznikih, ki so šele v fazi pridobivanja izkušenj. Te izkušnje iz nalog, ki so jih opravljali danes, se mi zdijo zelo pomembne, ker se približajo dejanskemu stanju, na katerega lahko naletijo na cesti vsak trenutek. In vsaka ta izkušnja jim bo pomagala rešiti to situacijo oziroma mogoče celo preživeti. In zato se mi zdi pomembno, da si pridobivajo izkušnje tam, kjer je to mogoče. To pomeni, da je prostor varen, pod okriljem inštruktorjev in da seveda tudi izvejo za napake, ki so jih opravili, vse z namenom, da prihodnje, ko naletijo na situacijo, se srečajo z njo, da bodo to rešili čim manj konfliktno in čim manj stresno in čim bolje seveda. Letos sem imel priložnost ocenjevati tekmovalce iz 4 držav. Pri tem bi izpostavil, da se vsi zavedajo pomena prve pomoči. Vsi se zavedajo tega, da v primeru dogodka na cesti, torej prometne nesreče, je pomembno pristopiti, dajati prvo pomoč in nenazadnje tudi poklicati 112. Pri tem opažamo veliko priložnosti za izboljšavo in tudi nenazadnje veliko priložnosti za medsebojne izmenjave izkušenj, znanj in tudi nenazadnje tudi prijateljstva, kar je v današnjem svetu to izjemnega pomena.